nongni first Tring Maare bai arnang suknai Dr. Salazar wow suknai to dong dong nai gidi this Tring and Baba bai first Tring li bai bubagra phai somaya to kaisa ni subscriber malaka hello guys happy Tring nang no joto no ani khapang ni hamjangma tai chi baya foro tai nong ni o year Tripura era belekheno khatungma tongthongma tai healthy khai nong ni ka ti thun nei ang di ayo hinkai o blog kha ani mia ang Tring bhaike chikon se celebration khai ka abo norong no phungnan bagai abo blog start khani saka ang nong nu ba hambai na musunga ano 50k rinman bagai so of 50k angman bisingte hingkang ke ang balakhano khatong kha general ana asuk support khamen bagai ang khaklayo nong na asuk regular video khaimi apano tabuk turuk tebo frequency ani bari mana taikhe emne to videos rokoma interesting tongbayo so subscribe khaidi tai bell icon hit khaidi ani continuously narok update mana bagai hangkai o blog no continue khaina sakang ang narong no kaisa kok sanamo sungmani hingkam te hai naji winter to sokpai ka head ba hangkai nong joton saimano winter rong ka kai chini skin rock onek drying thangong but particularly baksa area markhan drying go bisibak borong ni hingka kai yakung phatiwo dry markha ngo kran ngai thanguta ambagi phatiwuta hangkai ani khai to yakung to phatiwo no onti hai khaksini kina rogo amta hai rogo drying go hangkai igon te hai mane khuksing part gana wo belakhen dry nguta gabukung rogo gam ta hakene kamma jagawo mane ani sensitively dry ta ani yak ma khana dry nguta winter phaikan kai angsung bisibak tam khai je nogoman mani like mane kaisa free man mani cream rokhon full na nai eba kangkai dugano je dam kom kuk man mani abro phon sung full nya ne ha diba aban bagai sung kabang ma no like laite te khina hota chin skin no je jespan phuloi mane drying khangkai ni phulo nyai payo but ang recently ani dermat ani skin ni doctor Dina Levelard bonang suggestion san pro ani skin balakhan drying kha just phulupan hamlian sapro mane bos hawata je sapan moisturizer fully ingya jodi ni skin markhano dry hingangke heavy moisturizer nana nangnai hingangkai kemni ba oily skin hingangke belekno light moisturizer na nangai ka angka ke jespan bazani ka sa light moisturizer no fully jonghata angka aban bagino ani skin rock moisturize inglia ka an bagai je bo suggestion khamen bisingte mane ang saima ka ang sanga pula roga asuk mane just moisturizer hine jonghata ka bo suggestion khamen bisingte ang saima ka je mane particular skin type ni bagai ka ani skin ka markhino extremely dry skin very dry skin ta kan bagai abo us anglia aun baginyo ano ani skin dermat Dina Levelard CureSkin ni boano suggest khaika je kaisa moisturizer fulna ni bagai ga abo ang fully tonga ang saida ba ani yak ani khakse kinar ma khana drying go so ang abo boni suggestion by fully omono ani extremely dry skin ni bagai du shapta sakang ang jeta problem face khai tongmani abrok bebak no solving khata to use khayang better feel khai gan skin no omrok joto no CureSkin ni hoite ang free no mani tongo free consultation ke monthly borok ani doctor Dina Levelard bo ano call bo khayo mase wo so ang ani skin doctor samatoi no ang ani jeta moisturizer no ekdom regularly ni use khai tongo kan kai ani CureSkin ni moisturizer aska hydrating tam sanai like ching right moisturizer use khai kan kai ta like baksa tongya da bana srap sa phul kan kai na te srap sa tong khonyo te wisha se dry ingi pas phaju ko he diba but omong kan kai like nang fully bo like after long time also nang hydrated no feel khayita nang skin no means mane gran feel khayata ran yata dowoi omoni ni moisture mane moisture no retain khai tongota aban bagino right moisturizer skin ni bagai manna ni balekhan important use khaino an skin dui shapta sakang je hai tongmani amta hai mane onek changes nukja khata angka aban bagino ang nangno funuka na ani photos yang khai to 3 mas sakang ni photo
ga yang ga ke just ang dujin sakang photo bumani ka besek improve ka he di bana ga ban bagina ang balakino trust khayo CureSkin ni moisturizer right doctor not only moisturizer just pan jengma khang full money aborok joto no thik sotik babe chini dermat skin doctor specialist bai no suggest khaijang na nango an bage ang no bo suggest khayo tai koyo jodi CureSkin use khai tong rok tong khani subscriber rok ke jeno rok use no khai continue khai tong ri baksa to result leri phan manai baksa to use khaya batong nai use khaya ko batong nai so try khai nai di just app no install khayai mane consultation nai nai di ta bahai tamni kam ta hai facility jeta man mani CureSkin no alka kun jaga maya sangno mase wo se call khai se doctor se call khai chungno jot tak kishi chini problems hawoi solve khai tong ga ba butike ngona bana gai am bagai nyong no angko yo general bu use khai nai de CureSkin app hoite o CureSkin ni wonderful products dong no tabung ni winter zorawo chin bagai must have o moisturizer rock ge chin skin ni health ni bagai ang omono use khai no an skin market no healthy tai bela khino hydrated feel khai ka tabuk ge no rock use khai na bagai ani tolani description no rizak o link ko press khayai no rock install khai no CureSkin app no install khai doctor by cox hawoi norok nong ni kit no naima no kit ni dam khangkai 1499 ga 1499 no norok discount bo mano o package ta kaise yado ekdom 3ta 4ta mano ka o package no discount manan bage ani coupon code use khai di an coupon code ka CD300 ga ka abo only ani is first 100 subscribers rong bage ga norok atam nasing tong 300 rupees flat off manai nor ani coupon code use khake so hurry up thang use khai di tai nor use khaken kai please ana sana ta pok di tola phai comment khai pe phi di tabuk so motorbike Christmas di bagai to pa ya bagai thang tong la yo nai ina first time bunyoro nung mani blog logo Instagram logo saya ni kai se nung man jang go yang tung go ma phasi ko khai go or na ye nei ani manai bai auto ba samai I cosa kawa? Oh, no. O building ko? Ito. Zion, hinitong ko. Zion shopping nest. Beri ka kasa sido. Kalau saya boleh keluar dong, warm ti masih. Yang mesti kita kanang. Beri kirim sisa. Hanya kana. Boleh blog nung mani. Kirim sisa. Iko Zion dukan shop aja. Iko. Nah shop ten proposal. काम सीमान या पानी फेमन इस ताऊ के विषय बोतल खां तो लायो लाइट रखी से पारा साजों में नहीं पानी इको बोतल निकी फिल तंगो बोतल सोगी माले ब्लॉक पे खाना पोगी थांगा ताम रॉक कुन ताप माले या सके बिजी गास लॉन्ग टाइम में पर थांगन बा लगी ताम बाइक अमो केंटो कुन फन री माने कैसा नॉक निरी तंगो क्रिसमस टाइप्स ते गए प्लेट्स रख दंगो लाइट रख दंगो मोजा रख किसा नong ni juta rok cuma se heta ke torch rok dंगो paran bagai khai orient chomani us hopai kya ro dabili san nai dंगो ani favorite mane pani puri ni pore street food o dabili thokga wang tabo gai shopping khai lei hawkers jaga Sakuntola market o kono ka thang tong lei risa bai le su kamena gai tabo susto kai Naga thang ima tuku nai tuku bai gas ani bai songor thanai gan present tring ni bagi thang sinai tabuk song onkolai jak sini bai nyoro biryani saina ni cousin sister ni oro sasangana esai ko wow ko so kya ani nayok bai ang balakino mi laijak matching kam ne dian color bai bin color balakino bakhami laijak Nayok Iko tabo no an bai shono sokai kya Sui babong ka mo to mi kiskiro bong no hat na kai Iko kita Khazang na po Tao kai biryani salanya an bani sungjak special biryani Tao kitseng Maare na pick up kind of faizak Oro to kitseng Thang lai
Yay, Khumulwng, New Year's first Tring Maare bai Arunang suknai. Ai bora suknai chare. Ina fa sukan. Ha. Woo. Bawa aja na. Oi. Ama chini kalbari bo ra chamong masajang nai. Am sudah kian segeri puta. So guys, tabuk sok pa kya. Guys, ching tabuk ko Khumulwng Dukmali was sapanya kya ko so sapanya jaka area sharing man bagin na rok thik is nuliya na. Ayo. Sini yang mana? Oh, wow. Wow. Satu bar kata oleh ya ta. Antita, hai kan Khumulwng le dukan rosus khula tampo. Neng kata. Kira saja coba ya urus. Orang publicly to soli chongta. Mai di to no decorated pura lit up. Terus hal zahai dunia ni gas. Ini naik kimak naik tam. Di siketal tring ko jaga sakpa kya chung oro choli chongo. Mungkin Tripura ni. Wow, decoration aja pun naik chok tau semar ba oro back ni tong tholai nyai. Itu phone. Okay tu, orang bahasa itu. Bazar nai bedi busuke nai thok. Orang yang mana nunu dia engmai ta, buat asuk. Iko speech soli chongko nang khana nai speech. Kena ya malah ini vest es. Oh, orang ke stage asuk to dia tana. Iko ini vest. Oh. Borok basuk mangthaya borkathal ni hai ke. Mane borkathal to nugya khoi bano video nu khata live nu. Wow, busuk nai to dong to kana gidi. Stang masa sini. Hai. Hai. Sini kada. Ora asu gui nyai ni botong bayo nai di. Stall guri nyai gena tini da tabuk sorry. Tamo stall tong bai. Ora tam stall tok tirok awang rok washing budok omla ke grill rock awang bangwi rock yang ke phali botong wo chawi tong bayu tahu candle mangka finally joto na candle mangka iko candle shop na bagai ready baksa bumadi soko jongkok na gai time sing ya ko ha relation happy drink baba Drink. Haria. Happy birthday! minute mana sina ini cawang kai candle rock ta masung di cawang kai baksa kai bako khana ya kai masung kai tong lai kada kai sung ka ba hai ke na singwa tong lai kada sini bu ba grani ba gai kasha aro plane bo biri tong oi ko am kothaya bar to tabe boran singwa tong nai am kothaya soje sini ho grano to kaisa ni subscriber malaka happy
Ani mo ko lo ba si habit ta Hi Munai. Hi. Doi ji de happy dream bono bo. Happy dream. Ani mo ko lo ba ji hab. So chung tabuk tring pai mare song no sok pa kya tabuk ang mare no kaisa surprise nai mare bagi kaisa Christmas gift tong ho basai mi ako Maare, Merry Christmas advance. Hello Puri. Try to make it. Hello Puri. Maare sandalo mo. Nanta mo gift ba da shower pe dong sna. Kilo kong bin kino ka ba? Kulo ka mo po mai. Thank you. Wow, kulo tiro man na. Nice. Asa ka gift ro nang asa ka no am tiro pa yo seriously. Thank you so much.